Tapi ke border lah, neli muafi ke apa orang ande lah. Border bangke lain lo, give and take along ke eli tum ke kelong dunia di mana? Bang angke hang ke kopilok Asia Khanduli, lapka lawan si angke hang mati. Block 1, block 2 loh. Ente eli tum ke tak ke kelong dunia di mana? Kelong dunia di mana? Pusin eli tum ke 13 meeting hoda pulon lah. Pius Hajorika kacepahem pua komiti penge chu withdraw dunani. Sita hala sohota resolution pu basilu pa seralo kroy hoblo. La sopena fi Shillong along joint meeting dolo. Members dulo elituma members ke humalo. Ufing maslai. Obhijit Kro. Hetsing Pangcho puke Rina terangpi. Rina terangpi ya kai pi banga dunne dal. Halaki duna tumda birta ke long duna tenge thanga ninge unde puke todun som sam puke. Ande kosong lo la so komiti peme itu mali ini. Lahin lo lahisi kado kawela mata bemesi non power itu pulo tang te council lo ahim pulo daken lo la local government lo self government lo ilituma government lo ilituma pan eraiji eraire ta la council ka chariye tumelo. La si council chari nitum si power do po nining hangaling pu bangga chokche. Lapen ke opposition tunda ni tume ka oppose lok i walam mangali lapen labang so lang kan ninje dum ben ke nili tumke kopilno political interest thangta weda political mileage ka exploit yala matabe non make ni election ki thur yala matabe labang so lang men si election thur ko ka je pe hai walam dabe hai da une no na tenge hai une tangka pen lok sige nama mati ini tangka ni kosong sige Kasi aja lama bangke lapen panel discussion pulote panelist pulote labangso kufima pini kacingwai labangso so na puta ke thek muchot pusi ke hanglo lake political debate kali election debate kali lapan perem vet nahi po alam kali lapan pe hai vet nahi po alam kali lasi dak ke pros and cons akimi ko pia kahino ko pihala bangali tum langne lasi laso solar power long cebang tu po solar power ke ahok lo cleaner and greener pusi pulo lada ke pollution alam dopik pe pusi sita isia study do isia article do khala bangso article lo mangke nason si talk do la impact of solar power on the environment environment pulo te elitun jini lo kopio phanma lasi hadak pulo laso sonni do ratuna category isi bangke photovoltaic solar cells photovoltaic pusi la penisi bange concentrating solar thermal la siladak ke jasse me pet ke environment la so impact ke land use longli ke 18000 bighas cheraidat po la 18000 bighas ke akapre ke puhi picho don jomi la puke dake gopine la ke long renolo la ke neli le po lam li la sia study do la si la hui kado kawya lam mangke lan par sitame non Manipur ko pilo ka chithura che thadare longli ke mati la se ilitum sita la so 10000 square kilometer 434 square kilometer ke jerain mo longli do pigla ngapot pure nahi to Allah mabe cadastral area ta Karbi Anglong longli lo non cadastral area ta Karbi Anglong longli lo la si la ke right Solo no, tante no la porki pituji la ke rata na tupen jong se komande bang puka jukan tum do buta porpi ponikla Apo ilar karju nani pada porpi hapu jo la cha apo mic open kan Kardom nili ben ke sarim la pen nili Karbi Anglong ke intensi question ngar pone ko jasmet iltum star MLA star dorsing rohang star ban star pone ko jasmet technical la hin sinili chini pone tum jasmet la bang so project abang ke ningkan ko ra poezi Asin kanin poi ni koi ra po develop lotan ke la so project man ke amilu. Lasila jong hili tu mata employees long bistamil ni kanin koi ra po pong si long chot po la le. Lasila ni kanin poi ni koi ra po pleng develop lotan te hadak labang so long le ko pilo eklemi po. Ati hadak thana klemi nulo. Lasi halawang so question man si just technical hindran. Ko busy hadak klemi jima ni kanin koi ra po pe. Ati long le bukan future pun nama Solo no, labang so la ningkanin ko ra po di po alam li hala so plate longevity si ko pilo ningkanin ko ra po la so plate hada ke tar do ima diti
hala bangsi latu maci thi ke Karena kalau jam langsung labang so so pen pikir damong bu ba kapri ka plate lar bom karena bisa mana nasi langsung dan mana langsung player dan kuna ke warna po. Akhirnya langsung isu kan lo. Langsung player dan akhirnya just environment alam tu ko. Environment alam tu ko. Akhirnya ke warna apa coba orang cok sih jadi. environment afan less effect ice cream ke solar scheme pusi itum kada udah cekroi lo la pente mo pera lang lida pulo la kan ingko era poan longevity do la so pene filotan de replace tan po replace der pen ko bisi use ma kona sewa dami ma la so afan anda man environment afan less hamper pojo ini si ilke accept Lahanoti, hola vestes que var burionton da less effect lo. Pusi il ka accept lo. Chok choro la Jadi, na dong war pune. Bidong kan pune. Seta la bangda less effect for the environment, for the people community. choro la lampla ki patang te no putar apor ki pituji bang ke purana la tu pen la pen ko mar pen ali pan sina le tum kar ju kang tu ma men so ni jata chok Choro lo. Hello. punya nanti ajak kan Especially for MLA, okay, especially ini Sony a person contribution in Hangkong. Apa kata kami itu MSC soldier sar alangli pen ni kono 18,000 bighas abang ke lagi MC along le bisalang ni pula. Lapen nili tum kecinia ten polong te halabang so 18,000 bighas tang bongke 10% arah tum make longbe bodado. Lapen 90% tum ke ave. Tangte alang tum ke tam tangar ni press meet long ninjelo 4,000 crore tangka a compensation loan rat mane labang so a solar project tum non people bosi pula. Tangte solar project tum ko maxi Ota kido mahal tu hansi compensation ng pichoji. And hadak ara tu mangke 10% atum se longle pata do chok. Tang te la 4,000 crore atangka kumat phala tipo. Number 1 question. Number 2 bangke labangso solar project kibi ke lake border ke chare kombi aphan pusi alang itu mahin ben penang analam te jipat lang palo. Tang te la 18,000 bighas alam le APDCL han bidel lo bolodang te halat dak 18,000 bighas along le arlo kumar tum lo dopo dak arleng atum dolong lama tangte lake solo lake border ke chara kom aphalama lake lasela bang so alam klar bang ke mele dorsing lo ham sini liari chok choro lo abang so sang langklar ki biji pan sina le pan putar apor 10,000 crore ka laga project cost atau 4,000 crore ka laga project cost compensation da la dak si do du tai po jong si ki pi aphan le la sala biar kali Kirantang revenue and ke 400 crore bangke kali 4,000 crore bangke lage compensation people bo basi revenue 4,000 crore के project cost la pente 80% के central government pen 20% share मांगे state government ला मांगे pen la bangso 4,000 crore tangka pensi da DPR bunai po la so DPR long si la hai ka do ve itum ke land allotment itum pide be fike compensation kwan kupi kosona line nong people ni wala bangke legal aspect ka do ve jingwa ithan pensi claim pon po la pene mo pen than mati je MOU ta itum je sign po kam jong si non lai social impact ta opini ta high ground ka do we ban dai long impact plot polling le bang na project na claimer jigali hola tumta bang amethang project claim nichi pen lai ride ka do we solar energy wan malada ke latum en unema la pente hola ba solong le long la hai ke claim ke dam cost ka du ka be kwan khorcha dami ma lai ka do we fitness ka do we phan lai study phan si non claim bom lai ka do we long si chok lo pulutan te mo pen pulo 4,000 crore la bangso ke la ke project cost lo la pente mo pen piung de pu competition la ni competition la lam da la ke mo la DPR ka tiar hut ka do we long dai tum de
compensation people ni de mesen heta itum project nangi compensation lok kapanjot pulutante illige 10% na revenue kende wala power generated pe na filo pulutante so revenue itu 10% itu nangla na itu ha tinata pange itu masiar da dopo itu ke longlia siar dopo state government ke tangka siar dolo central tangka siar dolo so dai itu power 10% itu ko people lo pini lang pi project long itu siar lo onde de Chorol sir nali phat kalau onde theke itu siar ode polo penala MU je to huta itu bang hanya consciousness ode to polo Chorol sir lamplar si pilong choji lapen rara tumhan isika chuneng ri nangli tuma bangke lam ke thamna pu bangkali nangli tum kar ju jong si do plo tangte komaka bang pu ban si kar ju ji ma amen sung pen kar ju ji pan sapor pi kon tholo Nili lasona mangke nili ini isi mangke nili kui mangke mo head jong patang lo nili kui mangke longli solar binai potunta kacior tumlo longli kacior tumlo pula solong si nili ahok ber mangke nili ta khotkhutiya solo lapen nili border si kedo banglo lapen kopia pc nili hala solong ki kroy ma labang so puthat नीली की क्रॉय में पुठा कला है नीली ता 86 पेन के बॉर्डर पार्ट के नाहरजान तू डाक खटखटी बोंगरों बस्ती लासो डाक के आजो फिर लोसी नीली से कहला तो होला सो होता ब्रांच के सेंग टॉप कमे ग्राम सारो अपर हातो का ला मोपेन मेन किसो लासो एरिया लोंग कथा लोंग ला अंत नीली सिदा लासो लासो मों पेन मिली ठेलोंग नॉन द नीली निंदु खादा kali dia ita nangli phan aprek apor ni tum tok so ini tum opis sonong ini tum jingki sana na nor bange kar jum phan si apor kali laso po ni ate pada panelist to la ke than je phan bange panelist tum do तो कोई नहीं रख लिया चिपिल है kali nangli phan na ke kar ini bang aku ni कि कोई bang के लान लो कोदा कर भी तुम लॉस नहीं इसी बात kali nangli phan la bange la bang so phan bange dia ita nangli phan apor pi pon dekhe to क्वेश्चन जी bang जाए कथा भाग jong si nangli question to protan direct question क्वेश्चन bang क्वेश्चन जी bang लान लो के दामतांग ni isi along thegong lo 31 ani along rengma tum phansi hol da dolin lo rengma rom proxy do abarin la tum phanta mane sebni lasini lipui bangke hol da ke rengma rom ke 9 aprang ave 2015 ani kansi rengma ke ba lapen ke 2015 aprang jong sido men tisope la lo thara da do plote aprang rengma rom bilo sita laso joson de hosi election kuri lo mate da ke bilong li bus election lo sota lasi lada ke rengma rom proxy do ko barga hokali kali question nangli kar laso pasi li purati laso kali nangli bange lam class si pidong lo bange Kali lam class mane nangli hin pan bange kali lasi ni pan apor na ki pipe manpeng na ki pipe la pokali nangli pan jong si la invested protan da solar project ko Laso solar project. dia kan nangli na pa bengkan nangli hala da ka se gp rong solar ason pan pani tum apor isi thik lo neli tum northeast ra bilaka na kamri panji laso kan le phara apor na pipa meje sita me pini bang kar ju alam te ko pini do protan te karju alam the bangke nili ke karju alam the pu bangkali lo nili bangke Acho apor ada alam ni lo kana nangli pan jo lo nangli pan kali pun solar panel ni sapu mai pan na ni sana matu order aso romu bin mati kali nangli jong si lapu kali nangli jong si lapu lang te cepat lang rong protan te nangli pan ko mat ne pan kusi nangge toy duna son nang nak po nangli pan kali kali ada lidak panelis tuhan manting pikha alang itu mafansi karbeng lo pen kucok political long dak lason apa mungkin tatolo kese pen tatolo nali tu mafan apor na biji lampe pan pan jadi karju kan Benar saya kayak kembali karju itu lo tekini pati lasi di si sidul ke tuh nongda puar ke pura itu belong to the public not the government tadi cuma ek bangke itu papas bejo non meghaloi pura nakaten puno bangke pota system ayo lasi pini itu ke compensation azam di tekan cok compensation alternative itu claim ni loma jeneko USA lo community solar project je revenue bang je compensation enak por la pena so project lifespan 100 বছর হবে hada longlia malik tu 1% ma 2% revenue latuman a share asi sem claim ni ma a share revenue share
Sabi itu kompensasi lo jawab ya teman. Lana li kumat pamang si karju iklo ne. Kasi di la penalis kaya kami sunil lah ini. Karju kumat pamang si karju pa. So la po MLA sa mga la so Asia revenue share claim nilom. Kompensasi lo na next itu share dong nilom mati. Revenue ke. Lasi council revenue na 10%. Tapi long run mati na share claim nilom. Itu ke kompensasi na share. Lapen ni XL transfer nilipu ke itu longle ke itu malik kali. Government को तमिल लोंगले मालिक तुम पब्लिक अभी तुम लोंगले पता है ना मैंने Contoh nali kajolan cepo. Nali langklar nanti pada pon nanti no. Nali langklar ki piji pada pon nanti cek nali question yang si karju itu berarti nali apor piji nali pada. Only question. Only question please. Only question please. Kau tidak takbo. Oh, thank you. Coropar long lihat dah. Situ landa labang ke. Situ lah lihat impru kali, rasa impru. Ihi penalang ke aho. Karbi Anglong Autonomous Council Karbi Anglong District lo Karbi Anglong Jilah Karbi Anglong District komati. Sita nang pepusi te bipam pina. Nang kolan de para chlo. Konalo le la kopu. So karalo le tu hai. Itu ke ek pas beda ke asal ke si adun tet bolo. लेकिन 1886 लैंड रेगुलेशन एक्ट सी एक्सेप्टेड बोलो ठंडा लास्ट टाइम को नाली है ट्राइबल बंके ट्राइबल लाइफ बंके लैंड एंड ट्राइबल लाइफ एंड रिलेशन बंके कॉमन ओनरशिप लो किसान दो किसान मंके जो है लग की तमेला के उन दो आई एम पुअवे से अभी बंके ब्रिटिश तो हम ब्रिटिश में लैंड एक सुमार लो लैंड एक सुमार तो मैं काउंसिल में लो काउंसिल अंदर पण कार्बिया तुम के तो तक काउंसिल तो पिलो ते लैंड एक सुमार इसी का के बिफाम कार्बिलों के ले कल इसी का मेला आसा ले अर्जुता है ना खास अंगली पोतालांग पोला बंके इनवेल पट्टा सरकार सी नंगली फाम लिस्ट के पि निकान सी लसी इनवेल पट्टा सीडुला पोर एक्सरसाइज दे पोलो नॉन मेक हले पता भी मत लाभ के पहले एजेंडा है पहले एजेंडा Malang sokut kan nali pam langklar. lapen periodic pata periodic pata lasi period to 10 years to tame 15 years to periodic lasi miati musipu senang oleh kali 10 years oleh fan longe list ke pi Jok cholo lo sir nang li langklar kibi tege pot. Cholo lo kayak sir. lene punya udah jathan ke tepil ahu makai pen non akai an kosong se itu lasu kan kayak itu super rastu jadi apa ini Jok cholo lo sir nang li langklar kibi tege pot. Laki pa jutsi aparman si nili tum karju pan apor piponchot pate mapor alam dekok sedane malong so apor. Pati pen only question. Thank you for giving me the opportunity. Kasineli ini apa nanti ada dicoji ya? Jala alang di mana lo persiter orang ke hai? Alang li si mention lo lah solar project pende kibi pen mute. Alang li bubang ke he has preferred for special economic zone. Special economic zone pulau mute pidar api lake company komane company si solar pulau ke. Council pokoknya lo government juga hata ke interfere dulu lo ya lo itu public cuma ke hello bingalam lo. Why should you prefer this concept? My question is to Mr. Korsing. Cholo lo. itu loh mungkin pu revenue lam si pu madidi lipu la solong le la pu entire area bangke bangi cerai itu No, even government also won't have the right to interfere in that particular zone if it is declared as special economic zone. So why should we prefer this? This is Cholo lo. Lamai pan ando data. Chok tamte ili tum kapan cuci yang deng situ lo lapen isi. Bisa MLA sarpani the alam karju itu. Abola long le public tu along le anjing pulo. Kota tu bang si compensation na pi pulo. Tante mola kota kabel dia tu ke pulo. Tapi alang itu tingkat pada dan tu kopi lo nang itu. Alam tinggal. Ake menai. Alam thebang ke longle aputa longle konsep bang clear kali bulutante debate ke bang bompo. Land belong to council. Bulutante mo peralang li buluke. Nang lipan potana bike khiti pajoklan pen hem sikin panjok.
ningkan isi apaan ba ningkan po apaan prode periodic lo ningkan isi apaan pure la ke annual ta ahem phuke council nang pusu soang bong long le transfer ka council lo arju nahi tan kenan sok nahi ki eta tribal yan tomar lan ke claim clear lo sukti ki pi adhi ki pi paikas ki pi porjanto nang council ba arju nahi permission nahi ade long le phuke council ke nang phang ke hem bi campaign sai di bisan bicho bang han pati kinoi phala nang kana pigali sukti chupinoi adhi chupinoi phala bang pigali or so concept mukha taisilo la sopen rang si mono nang li nang thana la si longle pota ka bi tum phane koson lante fuludang te pota ka bi fuludang te hen phuke council bana ko di nona bang ke hem do hoda thingpi do thengprang do pai choina pole la bang ke humanity lo di humanity hisab pen la chume de DPR ka pora ya ho pini esom na claim dun munjima pota ke do pota ka bitum hanta heta allotment purudang te once council allotment pida de filo purudang te compensation na council si pinang po kola company dum kalilo ade allotment ke power project man allotment pielo power long si ke interest lo hoda 10% power generated pen la suke jor poisa 10% long dun bote yearly 200 crore 300 crore itu long dun po hola so dan kapen non ni prang bang yewi ni tum council ka salai jor bucot po po phanti ili ka matha mati lasi alam thigel hai hello lasi lada bang jor de polici puseda di ya leji puseda me kamatha bang ke mo pen pulo economic zone view na sonte lata alam thila ta ahogalam kisuman non genang li jongle economic zone bi bebia de utame pudame lo bode longle ta kato pota pilap dan kumali bukajan long kado long puine bang tu sitra la ta puni ni tapi no so anyway non alang li question clear cut bang la lo la ke itu majak humanity ground pine claim mudia tu mula hai DPR pine katiar pine hodi tu non isum kecingwa ya portlang ahok hat di company tu bilang sepala APDCL tu bilang si envek o choklo fitness dolo choklo pute itu MOU cetok po MOU cetok det penafilo pulutan te itu ke ne litum CM sar pandami itu pudampo de MOU cetok kan pran Chorolo sai kudan kado itu banda itu discuss ponje panabang itu discuss penle itu MOU lebih mu cetok kan so that itu pandai menurut dia itu dah nang pujuk plot lagi. Cok cholo sir, non ini tungke paju dan dengsi dulu, abang putih na tumpen conclusion ason ke paju dalam the nili dalam the si ini an ponji, tema dah kapor kapuri dalam do sitami, la conclusion dalam the bang lihat lang MLA ke hai pan nili karju kang tung dalam, dah pamu heta nili arju do, dah Karbiang Long Autonomous Council tum APDCL pen already 12 crore, kutik ke ini atangka revenue and ad lo dalam the la solam the klar tak pen nili thamjima. Allotment PF lo, pulutan allotment fee bangke endun ta allotment fee si 12 crore 20 crore pu alam bangke kali dati Kali sarla mangke dili birta kilometer yang pulutan te 24 crore la soalam mangke 24 crore long pen ke 50% 12 crore ke piat lo la kutik kre hini ke jongsi la so poisa jongsi long lo purote council long si dopo council long do purotan te itum allotment of fee jongsi 12 crore long lo pute pilo kain ha non matke kali chini kun de lam sini kenengel hadi eta la so bange allotment ke kipi lam ke dolo hai ta allotment na fee nai la salam da dolo ta allotment na fee bang si 12 crore purodang de la so poisa council silong
allotment of 20 crore pulo te lata council si Gali chok lo, labang kali tum kado kita chok Long loma pu bangke ne lake ne kam kali ni pui bangke jong se allotment of 12 crore to lake council si lompo jong se allotment of 24 crore to lake council si lompo lalu majo personality le labang so solar project kado we kelang challenge panisia committee jo labang so committee long ha chairman mate ar pu bang nangli pansi nangli responsible to kusi kamata pona se ave son committee ke ni chairman ne kali member kali council nangli abang ke la 12 crore atangka bang ke long ne nangli chini tum dela kali ni li pui bangke lo kahiring lang kali chini permitu 12 crore la tangka lo tabe council di lompo 20 crore lo tabe council di lompo kupilo richard de kalanga council di solai po nanti mana council long CM MLA MP na atu nanti mana lo ban budget dopo season dopo ban ceparai po Choro basar. kita iya mansi amar de koros lompo Coba pasal. Kepa Jutsi, abang putih orang pelam te sisi yang pono nak kepa Jutsi lo abang ke conclusion. Lasi ini pupen si bang ko. Asam tu jumpa asam si kita kelam lasi. EPSLC ame pu jai kathar sar. Nangli side usul yang pom pen tu sudah menang sitong bola pacuru lo lasi kepa Jutsi alam te conclusion kosong ben lo. Nangli nanti. Pikir ko mau kikul hadi naga khasiat tu wang pewang pak nangi perhenti tu la son lega mathali dik video lo long ke tribal areas pun la pot si halatum itum area arlo nang dodun intum pulote nang dodun ripuke arona teng penke itum pune setahala tribal galidia atau bang phanke nang dodun nang ni pu itum punang ji aron tu halawange la si halatum bang pak nangi pule pugali seta jong si halatum banda plung nangi pulante la kici itu banda plung nangi ente bilo la do man plung tu tede la helo la pen lata kalina NRC along amen kawe 1,60,000 pu body gedo la tum an kar biang long lu sidu pulo ante la tum man plung ji pulo plung lede kente Ang naga pen khasiat tum hanan plung nangi pucot ba mia tum hanan plung nangi pucot paper lo lage human around illegal takalidia lo kali di lage la hello son ke la pen hala non ke abinom hala so topic ke polok la tema pata ave pupu ha constituent assembly long ki puke nang tum met hang long le ka che ron aron le che enut posigi pu hala suating pulotang te itum rong asaratum ke hok titi nang tum aram lo dei lake puke halake patta lo patta puke lake ke hok wapan ke lake ante halada sorkar long le sai sia patta ka ke sai si puli ke pun kali itum $60 lo ke abinong e council atum hala aram ke hok tang do bang rong asaratum hala si recognize dun that si pata pipit nangi sarwe dam si pata pipit nangi non bang ili tumoy non cadastral aport pulo non cadastral NC pulo kede non cadastral kopia pos ke plan bom non anta hala dak sarwe office ke hadak do non anta sar cadastral silam thek thek pia port lo and then thek thia kon te karbi arona teng ba ring ma to marona teng ba kuki to marona teng si halatum along leko anu ke cara akang bura to pilo mo ipitang halasi patta pura tok kondet tok rap pidet ni apra mo ke ini ke tok pen pitek tedet lo ke tok sini ne der apo no ne ke tok pen pidet nai la lo ke claim nai ke ange itu ilitum ne lige teron sanghot aling do yi khorsing teron ka hai ta ilium jakkas re da muta ilitum pude kang di ye kar bier kali kan de kalam kali do lamang de kang de kalam kali Aten tum pudi kan karbiang long dang sita ni tum tribal tum long lisai silu il tum pudi itu long lisai amasi hala government kan alidar bangta mana sombusing ta kalang ma bu kalang ma bu lasi hala swa subject mang break hoi ti lasi ni ninja dam ointung de le sita ke solar alam nang le lok
Seta hala solar lo ke dam hoci nang to apata kali pukok mati di. Sorkaria lo lepina pukok mati di. Seta karbia rona ting be sorkaria li la to mang karbia rona ting ben pata ke long tang lai selu. La helo ni pukang tum. Ang dona bang ge tum ALRR pen si NG pupo. ALRR ge tum ronda kali lagi. Kideng da deng de lang itum non anta. Deng asonte ili tum yong si deng asonte. Halak Council chairman asohi dui ke non gawi Assam chief secretary SK Dr. asohi si gitu Assam chief secretary si kasohi pulote lag Assam government lo lagi council kani lagi arona ten benke la sinili tum la si pudam la pen in longa soto mange chetana lingsta eviction claim nang ni litum jase men tipu politics alam le pudam kali ro solar nang ni pu la ala pen itu hydel project ke claim dia thai do pick la le claim na sinili ke pulo la hello Tante non puthot labangso kali non apa ke pang apor kali non apa ya apor belo non apa nang mamon ni tu apor nang ki pihon nang ni tu nang si ni kan cepat langsung apor nang piji setan dia ikha non apa ke asa me pu ni jen pro pansi ki pa jumsi alam the ali pan kali dia ikha kali langsung kali isi apor ki thik teng mechi ni tu apor ni pihon nang ni tu apor Kesa yang ibu aja yang emergency property, cepat jumsi alam the. Lapor pino lapan pita apor. Kali, kali apor nanti tu apa nanti pino, sampai itu tu jaga dia. Langsung kali, nanti tu nak finalis tu mana respect kita. Nanti tu apa apor nanti pino kita. Request the public demand. Hala tu pilo kaninge. Hala tu kaninge ke? Contoh kali ini. Ini paling kita lah pak. Baik, hap nak pun benda tu. Biarlah makan ini paling kita. Kali kita isi kita tu. Contoh kali isi kali monitor ni lali pak cenderung ini kan kita. Ini kan kita. Pino. Lahal tu ini kan kita belum mati tu. Ini belum mati. Laki buat tu bang pecitan lagi semua bola. Pino lain. Kali pino lain. Lasolam ni kita bang naik pun. Ini jalan dari kita. Order ni bang sini tu. Hala so kisum bang sini tu. Kacip pak jog ya pak. Council bang tu electricity kel hala ni tu ke welcome. Nanti tu another satu pila dah. Kali asyik mayo ko dureblo, anta aport pitha bulu. Pila lah. Nanti kamu apor yang si dolo mati. hala nak cek. Hala dah Kasi kisum. jangan pakai masih di lapor people tu. Antara tu pila. Solar project alam. Kali mai solar. Nanti Kali penalis tuman manteng di kanan itu. Riso teron ada APSC. Kali macam pakai lagi cek deh. Lasi non na solar alam bang labang lo borar alam ka nale lo. Lasi isi alam lo pa jumsi alam alam lo. Really udai tu bangke non kali lo. Kali lagi cepat. Pada lo apa? Conclusion speech ko lagi. Kaningi ya aport Conclusion ada apor dopo. Apa mungkin apor dopo. Conclusion apor lagi. Lasi conclusion remarks lo. Lasi ni pudai mo mo pa natin. Solar project alama bangke stakeholders atau tumen approaching by something meparji pulo. Lapi isi alama mo pa ni apor chino ne patak na. Tualang li paklang alama ceton chilo. Halaga non juntu la project ke banjia dim lo. Halaga inuda Nagado from Nagaland. Alang like mafia lo. Alang like la son namne pina anuti na phansi ke ther ke haplo. Nili tungi ke podam bega tumlo. Alang amasi alang liya bodyguard lo la bodyguard dan niya. Bangali niya. Alang li phan ke net check lo. Net leo check lo. La pen heli bensi na ke ther heli dala lu. Heli bensi na ke ther.
nang itu ladang nang si jokun tabre ribu ampen latuma bangke pudang para lam di ki opos atumlo la pare ki opos atumlo la bangke nasi ketamana hormu bangke ahok ke follow lo ni la bangke no mata napa kali lahalo ahele lahalo ahele lo ke la bangke net check holo la bangke net check holo nasi adimat si mimik hope dalam yang junto non project project non bangke adi mimik nasi solar project boundary bu bangke puta pupi mau benda pontames tame adi mang lang ini non nasi hola kita mana adi long bangke lah rongsor tu man bang kajin subang dugo masih rongsor tu alam kita pasago on humanitarian ground abang lampon right ha pu kaculing ridon lapenan parket nasi apa katu ke stakeholders ben jasa lepet udang parlam ni kepat jusi solar project tak bima putar cinwai purina pu bangsi kacuni ni non pu rompar sar kedam judo pu MLA kai bangsi cuni ridun rong lo nang libang message palera katu stakeholders atuman anpen cinwai raplin la bola border putar asol uditiram lo cinwai lo opot non solar project alam tak project wai lompul te bu bangsi nak curi ridun kadu Joro no nanti kita jod sialan te nanti kan kelar dak kan peklan konten pot nanti nona por bang kan bagi hai terang sarpan masih nona bang por tu kan kita jod sialan te kali lo nanti lo sak Sumar jo lama library di lakyan kali alam he bangke dili kapang cheng hurkan ye non solar project punon ba border ke nagaran border Meghalaya border district inter district border kumida punon alam te bangke ini tuwa he la pe ini bolong le kacelai nei ko pa lasi main alam de hadak pun se kape alam mangla border ke ra ya phan kidma ekle me la kama thana ko kodori ki wa isar pen itu matna lasi laso hawar bang non border ke ra iya phana bang ke la solar project ke wan beti pule ceplang ke ku anak ma ba ka pega abdi junan la bang matnai ate non la solar project walam bang le ro la pen moro phasa ho kan ye tekang pen ka bujita mateng kulong te alang ni padang bang ke socio economic impact la hai study bomang jalan inthal bo apot la bang ke elok ledat ta hai mana project yang ada tahai, poso ini tidak. Pu langli MLA ke hai bang kaninya teng polite lapen ala suatu Syam Construction Rumhan isian lu ipido. Syam Construction Rumhan bang ke 20 February 2023. Alang itu mana bang ke langkaian area along fencing. A project yang mangli fencing. Area fencing dia para bang ke elok elok. Tamane lagi PDCL pakai singwa piku. PDCL ini lagi private company kali, public limited company. ASB pakai kata sebenarnya instead of a department lagi company itu sistem. Udah ini public sector company. So jatuh PDCL apa allot along PDCL apa allot dia PC PDCL fungsi Syam Construction Rumhan kontrak itu. Namanya along lebang ke PLO. Masih non si socio-economic survey 2 lang po bangke ko anto kali dipuli. Ade socio-economic survey lo asol le clan. Ke plan de puhita already ano tatu. Kasi ni pudai po bangke laso solar project kewan na France actually environmental impact assessment EIA dilo. Environmental impact assessment like National Green Tribunal tu okay pinangala. Laso bisi na hai non. Lapet environmental impact dupi po lang yala sarim kani yeson mare son po 25 years after the project do lang mene sita hala panel mo ka hai laso panel mo ka war ke war lo protante la bangta India lang non anta laso na company avela the solar laso panel mo ka recycling bhari laso na company avela ate it is uneconomical mana paana solar panel ave je komane company tum la NC la pasi economical is profitable krivel avela la pen is lang bang ke only 5% of small breeds la bang se successful all over India to anedi
no study only 5%. Out of 3,000 small grids, so 4,000, 3,000 are under government, 1,000 is private. La 3,000 among 5% see money the small grid mocha. Money 95% of market ngan si dam du ngan dam du ta money recover with the law. The money as a project of the law. What can move high project? As a matha me na mata. La pe si abang employment pen kapre development. Isi bang project na dulo purote maybe 100%. Sila ni doubt do. 100% employment grade 3 and grade 4 long ate technical alam do pigi panel ka se bar pen chewa so pigi ke lang chari maintenance ka do we di arne so mar ba ka dia anglo bangwan no la so kete ba non training people me da da mili purami bo banke long et to la le so to long et ban atwar kem ni la ta kem na lo ti la ta isi atwar do na kem na employment ba then nili pura bangke bang pharo ko ano bang suri ko ano dat keloi bang pharo di bang suri di pho to la suri pho amoni atum han sakori ki pigi e phat 80,000 bigha ro pi nahi man ade unon mata Assam state unon ba councilor ni unon penangana department do sakori khali du pi ba la pen councilor ni ise ja kong do no nada ni pudai bangke Nora bangke 30 departments bangke ke change penha abersi penha taxi an tamane grade 4 penha additional chief engineer penha bangke council andar pen lasong bong ke omdu sakuri ekam nau du sini ko ke omdu sakuri ekam majority sakuri ekam ke karbiang long angtan apuni karbi bo apila no karbi itu magai nale 5% mane department ke nale 10% betul ni pura magai haba angtan ke do tumhan mane non karbiang long muni tumhan bangke plung ekut release that additional chief on release un class grade order release la release type and masih councilor hidben amekhan is implement la tapi employment to dupik la sana puro te boben buzon la de thoro la lai do Assam Hills Small Industry Development Corporation dan sebab un lapen anparata development to dupik la kem na puro te mane lasi bulan magi boleh lah pakai jem ladet le mana solar project det le mana employment generation na tuan kape ka tuan kita lape istilah nam ini le bu bangke PCP itu itu 110 minutes asal project ini Kali sialam nang itu monti cene ya ke hai kamu pen hadi dak lam batai kon senang ninji tu nola solam ta lang nanji ara ni pana hok kali nang itu tapi pura gitu kali nang itu tapi pura nang itu tapi pura kali conclusion kali conclusion lah 10 minutes 5 minutes tapi pura conclusion kali conclusion sumar hilang kali conclusion hol baca ni so apa apor kita nak apor kita kali conclusion ke si lagi sumar hilang kali monitor kai lagi sumar kecil malam kali sumar kecil malam kali ini apa nak 5 minutes 10 minutes dah apa apor kini langsung kali ini dah pan film deh langsung kali ini harus peninggi dan ninggi report langsung nama kem berita tek maju ke tek kali dari tu kali nanti kau kali nanti langsung dari sebut nanti kali kau pilih kali nanti tu kali langsung kali nanti tu isi discussion dak dulu panel discussion apor pilih satu apa kali nanti tu si nanti siapa yang dipakai itu kali nanti tu nanti siapa yang dipakai itu cepat jumpa conclusion lo kali siapa kali cok kali kali isilah kali lagi pikang tu lah kali siapa house do clip tha dei kakek house do clip tha the moderator wala jidhi banke
conclusion speech puno pro milo tanang 2 minutes boleh 2 minutes Yes. Hari ke lah. kan dikar ni kalau so ni lapan kami milo kita ala cili nang ko Kali coba. Iwan mana dah guys? Ini bisa nongkrong bersih. Olah kali lo. Kali. Agar conclusion nongkrong 2 minutes or 3 minutes. Kali isi alam the nang itu ladak neli asomen sum se lo. Asomen sum se sikame isi alam the nang itu mata tame. Nang itu emela dorsi krong han kali te sojo long har han chok chok. Sikame bang ini kopi pon nang itu man respect. Kali lapan kali kapak lam itu lam te. Kali rasa no bang ke nang pan ke pa jursi alam the man pa juli ko no. Ke pun na emela sa ko. Karen se tami ko. Yes. Tadi kerja pancing ini no. Alam deh bangke. Tumu citan reji kama belo. Tumu citan ni basi ko amma mate asli don ke laisi solar project dan border laisi ko pilo lale citan re. Demi kijun ko. Alam deh Tumu citan basi ko amma. Itu tumu nangar tu basi ko amma. Jadi kaningge bang kapiti hege pasti ke bodi lo la pen mo pen ang mong le kapiti dia polo. Putih ako isi ko tulang lang border la bang mo ni no delo la bang ke mo pen ni ke chengwan ni thai lo kita hala joint committee po kapido hadi la bang pa witen ni. Minister ba hini to pachelang po ba hadi la bang pa witen ni. Athe la ke dolo mana recognize lo. Je border ahoy ke chok ke du po recognize lo. Illa ma ko ke den ni la bo. La pen isi bang ke la main adi pen jiri kinting pen ha pua atuaran la pen umpanai pen ha pua atuaran atuaran ba pevesen ni la pen police protection force itu ni la no Jok choro la hai tante non pukau la kwaren sili tum jema ko. Emela dorsi krong han hai bang sinon ke pa jutsi. Alam te bang ni pan siapa pi ponet lo. Halo. Hello. Ane breaking the cock to you. Lasi non solar kipi pon dialam abang ke Karbeng Autonomous Council pen abang ke cekroy lo lasi allotment process alam di budak pedom citan long lo la pente non abang ke department tu abang alang dum la bang sodim laso feasible kalima kalang ma katobu el hayalan tu part lo la deta philo choklo okay pro